Ka New Trap Integrated Territorial Organization hitu lingba ujnasri jongka ba wanbun en dekhar ringkat ki dekhot jongka tega seng gila ban bu daga jing ujor ejahar akmat usubdan of police ka West Jante Hills District persya ai ka wei ka long kmi ka bapnia ya khlop bantalasi i trading license ki kali barjala na konta license hapo put usam jongka Jante Hills Autonomous District Council JHADC ka badara kritishi halo ka jing kendo bakate ki trai jongka khlop ka kongri delin lau kalapan khanyi kendon balaptha daga JHADC kata om bantalasi ki kot kisla rei ka bala lumpisa lagi trok bede ya lingba kate kherdop halor kani ujrasri ga hitu uloong baha ka arplai tik naitung aja opsan hadin bala puli berbisar penia ki kendon jong ka council alap bakala kedo syai ba ki kali basuya lingba ka Jante Hills ki ki bawan na Guwahati manle Silchar Agartala Aizol Kimdon kam ban pen I ya ki trailing license ni siu ka khajna ha kate kherdop ko badan hakri tersi West Jante Hills District kumjuru Hasanapur East Jante Hills District Rela bu bantalasi tangi kali bawan bankit igi mar na rilum jentia penban haka arfoi trik naitung aja afsan lalap bakate kherdop ka badan hakri tersi kalapan khanya kate kendon daka bakal simpisa lagi kali bawan na Changsati Assam Malaysia Agartala ke Jela Tripura ban Aizol ke Jela Mizoram katkum ka kendon ya ka jinglum bisa de ban le leki officer bala benjet da ka council lela sakhi ba omdon weiru officer negi staff jong council bala bu ha kite kherdop ban le ya kate kam syuru uba dakhar ulo kendo bakat kum ki kendon jong ki kherdop ka council ka kedo bala da lap badon ki bapen khanya kare kendon an weng no ya ka sekolar bala yesoy hapleng ka council bat ki nongshim wai bapnya ye kite kherdop ha ka juga por uba dakhar ul pen kan mau baka jing kerdu pisa ka council kam da dei ka jing kerdu re ke jing bom nang ban penya ye kherdop lum khajna dala de bat ke jing ai wai sya ki riu shimat kade tang ka boj sianti jung ki katu ka ningut ki MDC liang sensyar ibakwa ban kamai la de ha ka serngeu jong council ba council par kat nang ya ki por lang ut terkhong pisah ha ka bai dei bat ka ne ke jing keno badon keti ki katu ka ningut ki MDC liang sensyar hitu kala kam bahkan selesai madan ya ka jersey jong kate council lingba ki sakhi sebut ibabiang ban penisya ya kata Mendagasni ka elektrik naitung arja apusan di naga yang itu ngilabu kawin jeng ujon ejahar hak office yang superintendent of police West Jante Hills District Juan persya yaga taxation gate lani kata checkpoint ban detect lani ban identify yaki kalina tribals ki bongdon ki trading license ki babiang ki bawan ban kidma bat ki bawan ban penhamar siapa uput usang jong Jante Hills Autonomous District Council kajing ujor dari persya ya kene ka checkpoint kalau halau ki kendon ki terms and condition ba ki try na ni punya jong kene ka checkpoint batip keten kung kong rida din law kaba punya ya kene ka checkpoint kala penkheng ya ki kendon ni kita terms and condition balago da ka Jante Hills Autonomous District Council kaba kene hukum ni kaba ong commercial vehicles originating from other neighboring states and passing through the territory of the Jante Hills Autonomous Council via interstate national highway shall not be subject to checking and no trading license is required for such vehicles. Kabamot ba kinugdug ikali kiba wan kidma na Guwahati bakiyay lemba usurok ba National Highway 6 jongga hapo pursang lemba pursang jongga Jante Hills kebayay lemba Shadow Silchar Aizol Agartala Untater kabuki niki kali kibayan kim dan kam ban siu
baik khajna lagi kita kamban ini yang di trading license haki di checkpoint di katkum ki sahi sabut bagi lanyo na yang sen di dalam hak aku itu tapunai mencisi yang lapa kini ki nong trade jom di checkpoint ada kaboda electricity bypass ki shim bisa bagi tax yang kini kali di bawah nago hati bani island ba shadow agartala but aizol di kung tinggal jogi bagi ni kali ki container ki sikot ki container ki bakit ki kali ki ba wan nago hati penhap ye ki kali jogi sha aizol but agartala kila sha shim khajna nanti hampo electricity checkpoint but kami kalau persya yang kini kendon balabo daga jadi atau masih council yang kini ka agent kepala appoint daga council di nikum keseng ni so persya jo ni jingla agent ini ki penyanyi kini ka checkpoint but ni dawan ko da ai pandai ulkan but sakoi ka kendon balabo daga jadi atau masih council kalau ba ka ampun ni ba this shall be done under the strict supervision of the officer deputed by the council to carry out the purpose of Rule 30 of the Jaini Hills Autonomous District Trading by Non-Tribal Rule Arjat Khatsang. Kabumut ba kini kinong trade jom kini private party lani kinong penyan jom kini checkpoint balakum daga kini agent balakum daga council kimla ban le kini kam ban kunsisya yang ikut Islam yang kali jom bartala di wan kidma napok ke district dan di kabupaten Hab sekolah district imla ban verify klaim dalam staff dan di officer juga di council hendak kan pun kecimang juga ilang ban omdon uwiru unong trade dan di officer jom ga Jaini Hills atau masih council taxation department ba supervise ni badan penting ko checkpoint badan electricity di kanini bila perkaya ni kendon terms and condition balbo daga council yang kini kenong penyan jom ga ni checkpoint but kabalay ba ka kendon ka bakatu ka khatsaw ka umum ni ba that in the event of any violation of this condition or agreement executed this appointment shall be liable for cancellation by a notice of 3 months. Kabumut ba ladalam ba kani kenong punya jadi DC dan di agent jom di checkpoint kapan kanya kidum di kendon dan di kita terms and condition balabo daga Jaini Hills atau Muslim Council Taxation Department kala penduduk pedam yang kini agreement dengan yang kini license kepada council kala ai yang kini kenong punya di agent dengan council. Jadi Halau kani ni penpang yang gaji sepuluh pa nakali council kamna pan telakam yang ketiga nom penyanyi ketiga checkpoint ban isu bajur ba don London ba kadon ke bangsa pasithe lemba kini checkpoint ban ladangi ikum kaseng habangi penyua bahaya kani habangi bodi ni kani kam nilam pa kikali bajai lemba kini kani ke checkpoint ba don hati tusi kashim khajna ni kali om tuna yang khasan spa kali yang sisni bala dari ken khasan spa kali into dak aspa mar ka dor bala bo dak council dalam aspa ka di aspa kepisa dan ni hak sisni om tuna yang layak sisni bala dari multiply layak sisni into like posting komisi benai kepisa kan khajna dari kali ni ko bi ki point kan terhadap kedai pula but kani kan ka ba ni kum kesengi pergi subajur ba don ka jik bangsa pasien lemba ni checkpoint but ni kena ba council ba la council kena penyanyi bahaya jadi checkpoint lalu forest checkpoint ba taxation checkpoint ngan try ke district council kanong kerdo usaha juga tadi kanong kerdo ba kinong trade juga kinong tulok juga tadi but they hakani gerpong ba ikato kan ni MC ki badon ha kabor kalian cincang ki yeso boy bat kini ng penyan dah ba IT saki reinforcement dan penyan ini checkpoint kenapa bagi kita kita gumno banyak sinapisa dan kamai bisa ba kini checkpoint tamban penbiang yang ni dari ke council baka inong tray ke council ki skedok bagi koordinat ada